nelo oleng nelo sidai oleng huduma sapuk ometabai iltung'anak 6,000 lakini naponunui aihe Sumu ya Black Mamba Very Super Show, inspiring lives. Olaing'ura nile Very Super Show, karibu sana enarishata sidai oleng. Natishipera ramu. Eri waka natii olosho le Tanzania mwanorore osinka lenkai mpapa lang lenkianget Bishop imagine ako hapa yiolo ajo egiro oshi ajo orkumolinyi Mary yaki yok Bishop imagine Mungu ametenda kiata tata Bishop tenewueji na kayiok niroroki olaing'urani le Very Super Show kigira apuo dukuya karibu oleng papa asho entasapa pooki mesisi Yesu amen nanu na Bishop Zablon Laizer atajewuo na Yesu oloitoriani aing'ua Tanzania wilaya Monduli aiko neja wilaya ya Monduli karibu oleng enarishata asho natishipa oleng atishipa sana no amu ore osinkolio lino netamayiana etamayiana olosho lormaasai etamayiana yiok enikiyiolou ajo eitu akata emiri Enkai esipa nye kanu nteru arany aiteru arany na 2008 88 yes 2008 yes so nice solitary iyiolo apake Enkai tinakata ara ko Bishop irake Bishop tinakata yeah iwokoke mwaka 1989 ore 92 arudi Bishop 91 idipa chuo cha Biblia ore 92 naaku orpastai ore 93 naaku reverend yani ngilepata ngilepata Enkai na so nikawa na many churches so ore 2006 na 7 na mayana Enkai naaku Bishop yes naikono neja neeku iendelea aranya rero Bishop amu ore na eranyare ne enkishoroto so era enkishoroto Enkai naudo 9 enkishoroto Enkai oshi iltung'anak lojo mikiata yiok inkishorot so lazima pera amu kuna karama 9 na huduma 5 kibiblia na yote anayegawa ni Roho Mtakatifu wow amen nako araduo ndakishorot huduma katika zile huduma 5 ore tiatua kuna karama 9 naata nanu ena karama eranyare nemera araduo aiterua kaata apake enkerai ai ata mayiolo Enkai apake aramuran iranyita apake aranyishapa aja parkulie pika sopen pika sopen amu karanya apa basi kake aiwo duo kuna ataranyaka Enkai wow etii ele singolio lino otoning'o oleng ken amu etaranya singolio kumok kake ele otoning'o zaidi itoning'o kaja yitoning'o lainei atoning'o singolio linono kadhaa maidau tata singolio more than 100 ataranya dei naleng kata singolio 100 sijui 40 ngapi kake ora vile singolio jitu aikata emiri Enkai nimeimba tu juzi na nikahisi kama yani amenarita pana nudu ajo kenyo singolio kiti torkulekai kake kumbe enkata natabaua amen amere entoki nemere enkata enye wow nebaua idu enkata ile singolio ikahiti so much siake nemere enakop inyi ake ata te Tanzania ai igira aliki iltung'anak ajo itu akata kejoito iltung'anak musho osingolieti amu itu aikata emiri Enkai enairemiraki tenakop inyi eito eyiolo pooki tung'ani ajo itu na ashe enye amu ire ishoi naa olopolosani amu ataduare nai mpapa lino olopolosani lenkai neeku ayiolo ake ajo maintaviu iltung'anak iyata ake siiyie ailata amu ire ishoi olopolosani karibu oleng ashe oleng ama tenakata ivuma ele singolio amu iyiolo ajo itii lodokilani nitejo naaji ing'ua Narok kanyoo naindim atiaki Enkai teina ore enedukuya naa kajo ake metang'amu Enkai enkisisa amen amu Enkai kirrepita
nairajewuo yiok neisho yiok kuna kishorot. Amen. Akajo ake te pooki toki metang'amu Enkai enkisisa. Aiteru atum invitation mengi sana hasa tenakop inyi Kenya. Ewiki are taata natii Kenya. Wow. Amanarita meeta enamaipotieki. Narok duo aing'ua. So naayau ormheshimiwa obo MCA obo Herelai laa ninye aimua Enkai dii iyie patii taata nanu Kenya. Wow. Kaatooshoki esimu nang'amu temanga nagira amanaa ata duo alaitoriani. Amen. Esiake. Wow. Naa ena nabo ake aidim atiaki ilainining'o lainei itu aikata emiri Enkai. Emiri Enkai. Aikata. Ore inakata kinteruta yiok enkisiayiare pee kinterra ajo meyiolo Tanzania Enkai. Meishori yiok inkang'itie. Nekipuo ninye irpejeta duo peeji etii entoki nateyiang'aki meishori yiok mikidol inkiri ormurran. Keeri yiok. Neeku kake tenebo woina itu ake emiri Enkai. Itu akata emiri. Eewuo ake Enkai aaku emirishoi. Sulie yiok. Naa mikisulie siyie Enkai. Amen. Naa mikitadamu Enkai. Amen. Mikilepie Enkai tena Sidai FM. Amen oleng. Naa ore tebolos ino nenoti olopolosani. Netumi ake olaranyani. Iyama? Ore Leshao naa orpayian lai. Leshao ninye orpayian lino? Iro Leshao mikincho Enkai arais lenakop. Aranyani, arais aranyani. Amen. Wow, kama changamoto labda niimayie tiatua maisha nidol ajo itu emiri Enkai. Kumok oleng. Ore tiatua huduma kidogo maidim aitaakunoyu. Very humble before God always. Neeku kumok inkiimat naimayie. Oleng. Tenga yiok iltung'anak zaidi ya miaka 19. Meyieuni ameji erorokofui ele torrono tukul. Nemai duo mikiata eng'arakino oltung'anak liang. Kiata duo paa meyieuni naa amu kiata mbaa nikintia nemekure enarete yiok amu mishoru Biblia. Nikiimaa nena changamotoni. Marikino enkiimata sapuk oleng nanoto tenkata ormotonyi tiarusha. Nabol huduma nelo oleng. Nelo sidai oleng. Huduma sapuk ometabai iltung'anak 6,000. Lakini naponu yeye Sumu ya Black Mamba. Kinchooki Sumu Bishop? Mara 4 kake ang'asa duo ainasu ena nabo. Naishori Sumu ya Black Mamba kisatu enkisiayiare nailepua neeku ninyang'uni larikok ooje. So naikunakini taa nejia. Naamayian Enkai itu aye. Oh my God. Ore ina Sumu kegol oleng 5 seconds tu haupo. Yeah. Nikipikakini endaa? So neeku naaret Enkai ekeper. Neeku duo aisho Enkai ilcharueta. Ore aishiwuo neeku etii ilcharueta lainei lenche kidogo neja nake sijapona. Nadumu nano Marekani matibabu. Kaka idipa Enkai esiai. Nashukunye. So ai. Wow. Aishu. Yaani Sumu kitipikaki endaa tenkaraki huduma nailepua. Oh, itu akata emiri Enkai. Nepa ataranya ile singo. Oh my God. Nikipikakini mara 4 Sumu? Yeah. Itayiolo apa ajo long'ai lelo? Ni long story. Yeah, lakini niliwasamehe japo itu hata uni ishu nabo naomon ake masamaha mpaka taata. Miru kake ajo atapalikia. Egira ake ajo pole. Akijita ake tapalikiaki mpapa ai amu mee nanu. Netushuko nye nena pisai apa naishooki maatara. What? Kake kiewuo Enkai amirisho. Naa itiu taata atiaki nye irbishopi orpastani don't believe anyone. Enkai ake. Don't believe anyone. Yani misiliga. Don't believe. Miamini ake oltung'ani yoyote kilep enkisiayiare. Ore kilep enkisiayiare miamini ake oltung'ani yoyote. Amu kiindim atipikaki ntokitin. Exactly. Wow. Kwa sababu lepa naa. Neeku kirrumunye nkonyek pookin aing'or. Ataranya likae sinkolio latejo lepa enaduata. Neeku tenidung'o osoit piiji nang' enteke nailepa naa iyie eshukokino ilo soit. Adoiki. Aikidoiki doi nekibor. Amu eshomo naa ninye enteke. Neeku wow. Neeku ore ake tena kisiayiare majo taa pee mikiamini iltung'anak lang' ashu larikok lang' lakini be careful so much for everyone. Nemeeta esiai Enkai ake ata nanu namarei.
Wow. Unajua hiyo story imenifurahisha, nasikia tu kurukia Mungu. Amwetu nemere aikara. Ama nenikitumutuo to Sumu katitin ong'uan nikitipikaki. Negira Enkai ake ailepie lo ministry nakata abori. Ore atioyo te matibabu kidogo kake tu sii eloito esiai esidai. Eloito ake esiai Enkai dukuya. Eloito nye esiai Enkai esidai. Kulo aranyak bishop otumorua sana itenening'oyu. Kanyoo naindim atiaki iltung'anak laijo lelo? Iltung'anak aikaja? Iltung'anak nai laa ore ake peeku etoning'e olaranyani, etoning'e oltung'ani olaranyani niteru orwuasa aiput atua ninye. Ejo Biblia ashe oleng. Ituruku orwuasa nesuju embatata. Neeku meishaa piiwuasa nemintaakuno. Kwa sababu ejo Biblia ore ituruku orwuasa nesuju embatata. Neeku ore ake pookin oilepie keon nitadouni. Nepidol nikidol taa nijo maata emori bishop. Lakini mimi ni bishop. Wewe ni bishop. Nikitejo iltung'anak aar nitashe Enkai. Eyiolo irpilisia. Wow, what a powerful God. Orore lino bayie ninchooyo namba. Naa matamayian ele sigala Enkai by the way. Ore ake tening'orita mbariki. Nataka watu wangu mbarikini sana bishop. Aidipa ng'ole aidipa tenakop inyi video ilo singolio. Ore ena historia nainasu eyiolo. Wow, ore eyiolo ena irai. Ndielo losikia Enkai peedol siye te Mary Supetio. Amen oleng. She's my daughter. I love her so much. Yes. Anyor Enkai. Amen oleng. Amen. So neeku eyiolo ena historia nainasu. Wow. Itu aikata Miriam. Naa kelotu sininye Marian siku moja hapa sininye pae. Eyiolo Marian tizet oleng. Atang'amua naa menye. Eyiolo. Wow. Neyiolo ajo maitaakuno. Amen. Njoi orori lino bayie ninchooyo namba esimu. Ayieu najo nji. Tanyua piibaiki enkiperta ino sidai. Amu tenintadou keon nekilepie Enkai. Amen. Midol duo ajo itaranya osinkolio obo nihit olosho so much nidol ajo kilepie ina. Ebau erishata nelusoo ilo sinkolio wenintau likae. Secondly, that's the walk by fidelity. Amu tenemilo tiatua uaminifu ira ake pesho. Eyieu ena siai esinyatishu. Najoki iltung'anak pookin lainining'ito. Washabiki lainei, washabiki loolaranyak kulie, ore kulikae aranyak entaa sinyat. Amen. Anaa naa sinyati enaa nekirrepita. Amen. 07 nambai e Kenya. 07 91 60 69 31. Kaitoki apik hapo kwa screen ya namba e bishop. Ana ipik screen? Nitaweka kwa screen. Okay. 07 91 60 69 31. Wow. Yieu netiset? Ana ikende nana? Yieu netiset. Yieu netiset? Okay. Plus 255 769 14 22 22. Na jana WhatsApp. Na ure niyieu FM sungolieti sidan ng'ejuk ake na irriwaki tine te WhatsApp. Ashe oleng. Karibu endirai. Ashe oleng baba. Nimefurahi sana bishop. Kimayian Enkai oleng. Ai naipasoi metejo embaye nabo. Irai kata Miriam Enkai. Eyiolo bilisiriado. Irai kata Miriam Enkai. Eyiolo endairo naloito. Irai kata Miriam Enkai. Eyiolo layiolo Farao. Irai kata Miriam Enkai. Kerimiraki enino? Irai kata. Nekijaa Enkai omom. Ashe kai. Ashe oleng. Ashe oleng. Olaing'urani le Mary Supetio ashe oleng. Kayiolo ajo eeta entoki ninoto. Etipikaki yiok Sumu. Kake eitu aikata Miriam Enkai na ina peetomitua Enkai. Na ikimitu ake sininye yie. Manototo next week terishata naijo ena Mary Supetio. Subscribe hapo chini na Mungu akubariki. Mbotoki maiu enkang' ino alotu ajo itu Miriam Enkai. Ashe oleng. Mary Supetio, inspiring lives.